Olevo in hi ni kir thla ni li ni in Russia le Ukraine in do ni za pakhat na ni tuntruma chuan Ukraine lamtana thulom lam kan puang tam deuh dona indo kai nei thu thar dang te po soitel kan tum don nia Donbas in beina lakal mek zela borok in thlak dang lam a chho ta meka Russia in Donbas la hnai to angin in soima se US le atrian nei to ram te chuan ral thuam lian jok nen Ukraine an ron pui don ta ani hei hian ngong lian tak anei chho ngei don ni in alanga US lampoin Soviet ral thuam nei to member then khat kol lai Ukraine thon lu ringot du tok to lovin ama siam ngei ral thuam a thon lu don ta ani heti lai hian indona chanchin lak khom tum chanchin bumi an thi bel zel boka hliampo an pung zel Reuters chanchin bumi panni te chu bom siper wangin an hliam le to boka Reuters chanchin bumi te hi Russia thlop tu separatist ten motor an ngai to saka motor an tlan lai hian bayan to ka driver phei chu aboral nge ani he indona hian kan hriat to angin Ukraine puitu ramdanga tanga ron lu tanom nuala French lampo an bang bik lova French volunteer engemaza chu in beina hian an thito ni in Paris chuan an finfia French volunteer te hi Kharkiv in beina lai puimu den awanga boral an ni hloma Ukraine foreign minister chuan thu chua siamin he chanchin kan hriat nu hian poi kan ti chanchin lungchiat thlak takani ati Ukraine chuan soinon le in Ukraine ramphum pui hi war zone ani a chu wangin zinmi Ukraine ommek te po film khur turin an cha nun le ani heti lai hian Russia chuan Ukraine Canadian khwale tui mi somli pakhat te chu Russia azina khapsak Russia azin phalsak lo zinga hian Ukrainian Canadian Congress member te chu atam zo kan ni a tun hnaya Canada in Russia a hrek vele ta ka wangin a chan let nan Russia chuan Ukraine khwale tui Canada MP then khat Russia azin lu a khapsak ve ngala heti lai hian Black Sea le Azov Sea longchol mun poimo Ukraine bungro thon chua le lak lu na Russia in an block awangin Ukraine chuan har satna an la tok zela UN hian an enroll mek UN lam chuan in biak rem na an thok meka Russia in helai longchol mun an khar hi hong turin UN chuan an nge non le ani helai longchol muna hian Ukraine agricultural products thlai le thlaya tanga thil siam grain ton makta doi te la tang khang meka thon chua thei an ni lo wangin khovel puma cholam chia har satna lian a thleng chho thei ni in UN lam chuan an soi heti lai hian European Union chuan Russian oil an lak lu chu ti to panrel Moscow chuna zokin an hrek zuya hei hi indo hnuwa Russia hrek na chuan ana berni in an soi sanction hrek na hi European Union in an ti chua voi rukna ni ta a EU ramsom ni parukten Russian bank lian ber sebar bank chu Swift te tangin an block to boka Putin a bial nu nia an pu Alina Kabeva po athil nei EU lam hian an hrian sak boka visa po an blacklist sagani Ukraine in chakanin ring Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan ne na chu kan ta ani ati kan sipaiten Russian kirmeka kan ram min lak sak kan la let le mekani nei to ral thuam lian ron thlen huna phei chuan kan kir vek don ani ati Kremlin lampoin indona ni za chung hian Russia chuan hlotlin na tam takan nei to ni in an puang ve boka Kremlin thu puang tu Dmitry Peskov chuan pronat ji te an bul chopa po phoile Donbas ti Zelen chu an ti hlotling ngei don ni in a soi ve bok puak thei thil singkhat sang thum zali somkwa pakhat an sut heti lai hian Russia in an lak tak Mariupol lama khan han koile zokila kan hriat angin Ukraine nationalist ru kol rual ten an ven him Mariupol chu Russia sipai te kuta umta a Mariupol la ka har sat dan chu kan soina sat to kha atopa Ukraine sipai huai sen sang ni chuang Russia sipai te kuta anin pe a khami hnu khan Russia sipai te chuan Mariupol then fai na an thok chun zom nga la indona mola ni a Azov sipai te hian an mel ma te ta na mangche thlen thei tur ral thuam bom thokna tak tak te chu Mariupol a hian an phum hlomani heng bom an kam te hi Russia sipai then khat ten an chil puak nual rengani hei wang hian lei hnuaya bom kam then fai na an thok ngor hle a voin zu ni li hian bom za chuang fe mai an sut le ani an la sut zo lo ni in an soi Luhansk le Donetsk biala Ukrainian te bom kam tam tak chu Russia sipai
bomb squad te chuan an suit to bok ni in Russian National Defense Control Center an head Colonel General Mikhail Mezhitsev chuan a puang Russian Armed Force le Ministry of Emergency Situation Demining Squad te chuan Donetsk le Luhansk mun rang Ukraine sipai in nu do san tak muna bom kam suit na an thok mek ni in an soya voin zu nili ringot hian bom zathum som pakwa an suit man ni in an soya ni Mariupol le Donetsk area Luhansk le Donetsk area a puak thei thil an suit to zong hi singkhat sang thum zali somkwa pakhat zeta kai to ani Russian National Defense Control Center an ho tu Colonel General Mikhail Mezhitsev chuan bom kam na nia an rin hlel zau zong hi hector sang ni zaruk somkwa paruka zaw alani thu a soya voin lama hector somthum panga azawa bom kam an suta Ukrainian bom kam zathum som pakwa an mu chuaka an la su turan la rin hlel zinga hian building somthum panga atela kongpuya bom kam na KM kwa point paruk pali atel bokani darkar khat chungin lai pui mu som nga kan soito angin Ukraine sipai thazoi to chu khotlang ral thuam lian thon boruakin aron ti chak thar le tameka ral thuam tamjok Russian force telama an thon phei zoi mai voin lamkhan Donbas area a howitzer lai pui adot po za somnga panga zeta lian chu Ukraine sipai te hian an rum phei tir hum mai avoi sarina an darkar khat chungin lai pui mu somnga zet an thon phei mana Russia sipai te tan po mangan na thamatling Ukrainian force te hian jingdariat vel khan Donetsk marlam Novoshelova lama Russia sipai in khwaran thonga laipui mu an khilai laipui mu paruk an vom phei minute som pakoral nuwa Donetsk district pakhat Petrovsky chu laipui nan sairon le a nuwa Donetsk lam thau Kivsky ya laipui mu panga an thon phei le a darkar khat chungin laipui mu somnga zet mangin Russia sipai tomna an ka darsak Ukraine sipai ten ma an son vele ta deu Ukraine sipai an chakthar rambung za asom ni an lalet le to ole Ukraine supporter te ta na thulom omlam han soita zelila in bainakal me ka Russia lamin Luhansk le Donetsk mun tamjok an thunun to ti chu hairuala ni lova in do ma havin Russia thlop tu Ukraine atanga zalen na swal in la rang pol te hian hunza asom rukan thunun sa hrim boka Luhansk le Donetsk rambiala khotam tak Russia sipai le pro Russian sipai tang dun chuan an la to ane Ukraine sipai an tal boi man le a an mang anga mase atop khoka chuan US chuan rocket khol changkang thon an tum thu an puanga NATO member dang te po in ral thuam lian thon an tum thu an puang chun jom ve ngal clear ani Ukraine thazoi to an khong thale ta hei hian Ukraine sipai te chu in rin tok na asiama in rin tok na le huai sen na tharnen an thokang le ta mekani Severodonetsk regional head chuan Russia in Luhansk khopui poimo tak mai Severodonetsk an lak sak munza asom ni vel chu Ukraine sipai ten an la let le to ni in a puang Ukraine lam chuan hun khir tak an ma chon mek ni in an soya Severodonetsk munza asom sari Russia lamin an thunun mana an thunun to atanga za asom ni Ukraine sipai ten an la let le ta ni in an puang tuna hian Ukraine lam chuan ma an son thret ni in an in soya step by step in ma an son ve bek ni in an soi mase Russian force te hian lai puile in do thlona baka mortar te missile te nen ma an la ka wangin che ta har hle ni in an soi in do thlona mangin ol samte in kan mun ma an ron kap che boi mai thin ni kan mun ma an ron kap che boi mai thin ani ti in Ukraine general pakhat chuan a soi Russia sipai an plan chevek don Zelensky chuan western ral thuam ron thlen huna phei chuan Russia sipai tran mun khorna an lai pui post nen lam kan khor chuak vek thei dona min ring ro Russian sipai te hi an plan chevek don ati Donbas lama Russia hi an tektik an thla ka wangle an ron chak thar tak ema wang khan ka rei lo te chungin Russia hi an Donbas alak mai po an ring hiala mase civilian tele chemical industry an dima wangle Ukraine lamin thapuyan thobok sia wangin Russia sipai te hi an du angin an che thei ta hri lo ni inalang Indo chanchin zirbing tu te chuan wais ho ral thuam ron lo huna emo NATO pressure sang zelani chuan ral thuam lian mangin Russia hian Donbas hi alak lo an ring enge ingai vedan le heti la hian Ukraine longchol mun Russia nan dan pina wangin
Ukraine grain thon chua tur ton makte doi te la tangkhang meka hei hian khovel mun rang ranga cholam in dei lo na lian taka thlen tir mai tur angin khotlang lamin an puanga hei hi Vladimir Putin chuan a ron chang let longchol mun kan dana wangin dramat la lawang eile in man sang mek le hemi awanga khovelin har satna kan tok zelani chuan khotlang ho wanga ni ang ati heti la hian Ukrainian Deputy Defense Minister chuan Putin a thil tum ber chu Ukraine ti chiat vekani a thil tum hi a chol sana ring lo ma se full scale war a tho khatna khan Ukraine chuan hne na kan chang ati Luhansk kho puilian le mi ring po an tam ber na Severodonetsk Russia sia paiten la fel to anga anin soi nuwa Ukraine lam chuan mun za asom sari vel chau Russia hian an la thunun ni in an soya chu po chu za asom hi an chu let le to ni in an soi Ukraine General Staff chuan Russia hian Seversky River atanga Lysychansk thleng Russia hian la kan tum le mek ni in a soya hei hi an hlotling ani chuan an chol sanarin to thu a soi Donetsk area lama Ukrainian thunun Sloviansk kho puipon KM som panga Russia sia paite hian an ron thleng to bok ni in Reuters chuan a puang hei le ral thuam lian hmang tur an train ta Ukraine tlom mai tur chelding turin US chuan rocket khol pui thon an tum ta US sia mani awangin Ukraine sia paiten an la hmang ngai lo eng anga khol tha po ni se an man thiam miau lo chuan ani dan turin an chhor rangkai don lo ti na ni ma se US chuan he rocket khol pui hmang thei tur Ukraine sia payan train mek ni in an soi tatlat mai US military instructor te chuan HIMARS en kol dan tur Ukraine sia payan zirtir tran ta ni in khotlang news le Russia lam news ten an ziak na sa hle an puang na sa viau bokani he training hi report in a tarlan danin Ukraine rampona na yani amhun le hun tarlan ani lawa karthum training nei turani thu ero an puang US hian an thon wat bei se ani ma se Ukraine leilunga lu rualin Russia lam chuan lo ka chiat an tum ve bok German ral thuam Ukraine tan heti la hian Ukrainian official te chuan ral thuam lian thon turin German an ngen Ukrainian parliament an speaker Ruslan Stefanchuk chuan German chancellor Olaf Scholz samua ral thuam chungchanga soipui Berlina Ukraine parliament speaker Ruslan Stefanchuk chuan Olaf Scholz mu in Mander infantry fighting vehicle le Leopard main battle tank Ukraine ta na thon turin angen Stefanchuk chuan Ukrainian Defense Minister Christy Lambak mubokin German submarine Ukraine ta na thon chungchanga soipuya ma se German chancellor Olaf Scholz sanga yalangam theilawa Ukraine ta na ral thuam thon tur hi German chancellor hian ala block luang zel Ukraine ta ral thuam thon turin intiam na engma kan nei khri lo ati Ukraine ral thuam thon tu hriat chhuwa zelani media apuan chhuwa ba ka puan chhuwa lawa aruka Ukraine ta na thon an omnual ti hriat ani Turkey chuan Norway hian Ukraine lai pui an thon ni in an tar langa Ukraine Norwegian howitzer an mu thu an puang Turkish news agency Anadolu chuan Norwegian self-propelled howitzer thala ki fami an ron tlang zar phut mai ma se Ukraine lam social media chuan Ukrainian sipaiten Norwegian self-propelled howitzer hi training nanan mangmayani anti vethung report in atarlan dan chuan Norway hian howitzer M109A3GN artillery system anti chu Ukraine somni an lo thon lut reng to ti hriatani tengka na M72 sangli an thon lut to bok ni a hriatani engwangin nge Turkey hian heral thuam hi an pholan kher ti hriatani lawa neutral taka anga in soi si hi arukin Turkey hian Russia an on deuem ni ti mai turani heti la hian US chuan ral thuam lian jok thon tura thutluk na siam nu khan US siam ral thuam thatak mai Ukraine hral turin ruam an siam belleta Ukraine sipaite ta na omjenei puitur military drone changkang le hlom tak mai MQIC Grey Eagle anti Ukraine hne na hral turin ruam an siam mekani hemi chungchang hi video danga kan la soi ho don nia ole indo na lama boruak thar omte kan ngai thale ta Ukraine lamin Russia sipai norlet angin anin soya Russia lamin ma an son zela anin ngai ve boka heti la hian US le nei to ral thuam lian Ukraine alut tran mek boka he indo na hian englam nge a hoi zel don le chanchin kan ngai chang zel don nia in zawain mangthale vek ole